Ndabasuhuje inshuti bakunzi ba Iris Sports Agency. Mbahaye ikaze kuri Sport Update y'uyu mugoroba, aho tubafitiye amakuru y'imikino agiye atandukanye, amakuru ari kuvugwa i Burayi, mu Rwanda, muri Afurika no hirya hino ku yindi migabane. Reka duhere mu Rwanda tubagezeho zimwe mu ncamake tugiye kugenda twibandaho. Ikipe ya APR yakomeje umukino wa shampiyona. Umukino wa shampiyona yakomeje mu Rwanda, turaza kuza kubigarukaho, aho ikipe ya APR yahawe icyubahiro na Gorilla. Turaza guca muri Arsenal. Muri Arsenal hari ibyo Arteta yatangaje ku mukino w'ejo uzakinwa ejo. Turaca muri Chelsea yaraye itsinze ikipe ya Tottenham, yayihaye isomo rya ruhago. Turaca muri Espagne mu ikipe ya Real de Madrid. Turaza gusimbukira mu Butaliyane, dusimbukire mu Bufaransa, aho hose hagiye hari amakuru agiye atandukanye. Turerekeza no muri Amerika y'Amajyepfo, muri Amerika y'Amajyaruguru, mu gihugu cya Argentine. Aho hose turagenda ducayo. Turaza gukubitira no muri PSG, naho hari amakuru ari kugenda avugwayo. Turaza kunyarukira hirya no hino, twongere dukubitire kuri Euro igomba gutangira muri kuno kwezi kwa gatandatu, dore yuko amashampiyona azaba asojwe. Nta handi hose muri bubikure ni kuri Iris Sports Agency, ni Sports Update tugiye kubagezaho kuri uyu mugoroba, kugira ngo ku munsi w'ejo ubwo amashampiyona azaba akomeje, dore yuko ku munsi w'ejo hagiye hakinwa imikino y'ibirarane. Turamenyesha yuko Sports Iris ikomeje kugenda ibagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye, aho tugenda tuzaza tubagezaho update zigiye zitandukanye, aho amatransfer atangiye gushyuha cyane ku mugabane w'i Burayi ndetse no mu Rwanda. Mugenzi wanjye akaba ari kubakurikiranira amatransfer yo mu Rwanda cyane ari kugenda yinjiramo. Ntago azaza bagezaho ahubwo amatransfer bimwe ngo ni mu nda y'isaya, ahubwo azaza ajya no mu misokoro, bya bindi bimwe biba bihishe azagera mu misokoro byose abivumbure, nk'uko twabagereye ku mugabane w'i Burayi nko mu ikipe ya Real de Madrid. Hari kuvugwa ibintu byinshi. Mukomeze gukurikirana Iris Sports Agency mukora subscribe, abatari bayikora, abakoze subscribe mukomeze kumva no gukurikirana ibiganiro mu birangiza, kuko harimo amakuru menshi tuba dutangiye tubagezaho, amakuru y'incamake, ariko tugiye kuyarambura mu kanya, tubamenyesha yuko abakeneye telefone nziza zigezweho kandi nziza cyane, zikora neza, atari za zindi mukoresha mu mezi make zikazarangiye, munyarukire muri Rujama Phone Shop. Ni mu mujyi rwagati, hahoze Radio Rwanda, mu kuboko k'uburyo nko muri metero 50 murahita mubona icyapa cyanditseho Rujama Phone Shop. Murahaha kandi muranezerwa kugira ngo mukomeze kuzaza mukurikira Iris Sports Agency mufite internet nziza na telefone nziza. Reka dutangirire mu gihugu cy'Ubwongereza ku mukino waraye uhuje ikipe ya Chelsea n'ikipe ya Tottenham, aho ikipe ya Chelsea yaje gutsinda ibitego 2-0, igaha isomo rya rogo ikipe ya Tottenham. Ese umutoza Ange ibyo yari yatangaje avuga ko agomba gutsinda no makipe ari muri Big Six, ko mbona bitangiye kumunanira nyuma yo gutsindwa n'ikipe ya Arsenal ibitego 3-2. Ikipe ya Chelsea yaje irongera iramusubira imutsinda ibitego 2-0. Babajije umutoza Pochettino ati se ko hari amakuru ari kugenda avuga yuko ugomba gusezererwa mu ikipe ya Chelsea, ibyo ngibyo Pochettino yavuze ati njye ibyo ngibyo mbifata nk'ibihuha, kuko ndacyafite umwaka umwe mu ikipe ya Chelsea nk'umutoza wayo, kuko iyo nganire n'umuyobozi directeur technique kunze kwita CEO, ambwira yuko nta kibazo rwose ngomba kugumya gutoza ikipe ya Chelsea. Muri bamwe bagiye bavuga nka Jimmy Redgap yavuze ati Chelsea yibeshye ikarekura umutoza Pochettino
yaba ikoze amakosa akomeye. Bikaba bivuga yuko n'amakuru yo kugenda avuga yuko umutoza Thomas Tuchel afite kugaruka mu ikipe ya Chelsea. Ibyo ni rumors ziriho, ariko umutoza Pochettino akaba yavuze ati njye ndacyafite umwaka wa Chelsea nk'umutoza wayo, ubwo baramutse bandekuye nta kibazo na genda. Dukubitire mu ikipe ya Paris Saint-Germain, aho ni mu Bufaransa, aho umukinnyi wabo byemejwe neza bidasubirwaho, umukinnyi wabo Lucas Hernandez yagize imvune izamara hagati y'amezi 6 n'amezi 7. Bikaba bivugwa yuko umukinnyi Lucas Hernandez atazakina Euro 2024 igomba kwitabirwa n'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa, ubwo umutoza Didier Deschamps akaba agomba kureba uburyo yazatoranya undi umukinnyi uzasimbura Lucas Hernandez. Tubibuke ko umukinnyi Lucas Hernandez ari umukinnyi w'ikipe ya Paris Saint-Germain. Aho ngaho ni mu gihugu cy'Ubufaransa. Dukubitire mu ikipe ya West Ham. Mu ikipe ya West Ham tugeze mu Bwongereza, dusimbukira mu Bwongereza rero tugarukira mu ikipe ya West Ham. Biravugwa yuko umutoza David Moyes agomba gusezererwa. Ibyo ngibyo bikaba biteganyijwe yuko David Moyes iyi sezo nirangira agomba gusezererwa. Hakaba hari kugenda havugwa abatoza abagiye batandukanye bafite kuzasimbura umutoza David Moyes, dore yuko umutoza David Moyes biri kuvuga yuko afite kwiyerekeza mu ikipe ya AC Milan, ariko ibyo byose ntabwo byari byemezwa. N'amakuru ari kugenda yiriwe avugwa yuko umutoza David Moyes agomba kuva mu ikipe ya West Ham akaba kwerekeza mu ikipe ya AC Milan, dore yuko West Ham uko yaba yaratangiye kose ariko bataba baranyuzwe n'umusaruro wa David Moyes. David Moyes akaba biteganyijwe, hakaba hari ibiganiro byagiye bibaho mu ikipe ya West Ham, ibiganiro bitaziguye, ariko bigaragara yuko Jeremy Gilles Lopetegui ariwe ufite kuza gutoza ikipe ya West Ham, ariko siwe wenyine uri kuri attendance y'ibigano cyangwa ku mpapuro za West Ham ufite gusimbura David Moyes mu gihe yaba yerekeje mu ikipe ya Milan AC. Tubitse ko Lopetegui mwaka sezo ya 2020 yaherukaga mu Bwongereza 2022-2023 ubwo yatozaga ikipe ya Wolverhampton, naho 2019-2022 yari mu ikipe ya Sevilla. Urumva yuko nawe atajya atinda cyane mu makipe. Bikaba biteganyijwe yuko afite kwerekeza mu ikipe ya West Ham. Tunyarukire ku mutoza Arteta. Umutoza Arteta akaba yatangaje bamubaza ku masezerano ya Gabriel Magalhaes hamwe n'amasezerano ya Gervinho. Akaba yavuze yuko byanze bikunze bo bagomba kongera amasezerano. Yongera gutangaza ku mukinnyi Timber, bivuga yuko yagarutse mu ikipe nkuru ya Arsenal. Agomba tubitse ko Timber akina left back muri numero 3, akaba yagarutse kandi ameze neza. Bishoboka yuko umukino w'ejo kwa gatandatu agomba gutangira uwo mukino. Dukubitire tukiri mu Bwongereza, ni muri Arsenal, aho ejo ku munsi w'ejo ifite umukino wa shampiyona. Umukino wa shampiyona ugomba gutangira isaa 7:30 izahura na Bournemouth, aho ni muri shampiyona y'Ubwongereza. Tukiri mu Bwongereza, naho ikipe ya Brentford izahura na Fulham isaa 10, Burnley na Newcastle ni isaa 10, Sheffield na Nottingham Forest nazo zizakina isaa 10. Naho ku isaa 12:30 ikipe ya Manchester City ikazakira Wolves. Ni ukuvuga ngo aho ni mu gihugu cy'Ubwongereza. Tuve mu Bwongereza
tuve mu Bwongereza dukubitire muri Espagne. Muri Espagne duhere amakuru menshi yiri avugwa cyane mu bitangazamakuru ni mu ikipe ya Real de Madrid. Mu ikipe ya Real de Madrid duhere ku mukinnyi Antonio Rudiger. Antonio Rudiger yabaye umukinnyi wa mbere urengeje imyaka 24 mu ikipe ya Real de Madrid wabaye umukinnyi w'ukwezi. Ibyo ngibyo yabigezeho ahigitse abakinnyi ba Real de Madrid bakiri batoya, akaba yanditse amateka nk'umukinnyi wa mbere urengeje imyaka 24, akaba umukinnyi mwiza w'ukwezi muri shampiyona ya La Liga. Aho ngaho yabigezeho ahigitse abakinnyi bakinana bien sûr nka Jude Bellingham, Rodrigo, Brahim Diaz, akaza Vinicius Junior, abo bose akaba yabahigitse kandi ari abakinnyi bagiye bagaragaza performance iri hejuru mu buryo bwo gutsinda no mu buryo bwo gutanga amasiste, ariko Rodrigo akaba yaragize uruhare runini mu buryo bwo kugarira, niyo mpamvu yabaye umukinnyi mwiza w'ukwezi muri shampiyona ya La Liga, akandika amateka yuko ari we mukinnyi ubaye umukinnyi mwiza muri shampiyona ya La Liga arengeje imyaka 24. Tukiri muri Real de Madrid, umukinnyi wayo Thibaut Courtois yongeye kugaragaza performance iri hejuru mu myitozo ya Real de Madrid. Biteganyijwe yuko ashobora kuzabanza wenda ku munsi w'ejo ku mukino wa shampiyona bafite, aho afite kuzabanza mu izamu kugira ngo barebe uko bizaba bihagaze. Ubwo tukiri kuri shampiyona ya Espagne La Liga, ejo Real de Madrid izakina na Cadiz saa 10:15. Real Sociedad izakina na Las Palmas isaa 8, naho ku isaha ya saa 12:30 Girona izakira ikipe ya FC Barcelona. Ni ukuvuga ngo aho ngaho ku isaa 3 Atletico Madrid izakira Mallorca. Ni ukuvuga ngo ikipe ya Girona na Barcelona niharamuka habayeho ikosa ryo kuba banganya cyangwa Girona igatsinda Barcelona, Real Madrid biteganyijwe yuko izahita yegukana igikombe cya La Liga, ikazakina match yo kuwa gatatu ya UEFA Champions League yaramaze gutwara igikombe cya La Liga. Tukiri muri Espagne mu ikipe ya Real de Madrid, ibinyamakuru byose, abantu bose biriwe bandika ku ikipe ya Real de Madrid ku mukinnyi ukiri mutoya ufite imyaka 16, yavutse 2017. Uwo mukinnyi akaba ari umumediateri, akaba afite 1 na santimetero 80, apima ibiro 64, akaba ari umukinnyi w'igihugu ukomoka mu gihugu cya Argentine. Kugeza ubu ngubu akaba akinira ikipe ya Atletico Rivas yo muri Argentine. Ni ukuvuga ngo iyo kipe yarangije kumvikana ni Real de Madrid nk'ibyakoreye umukinnyi ukomoka muri Brazil Endrick ugomba kujoininga ikipe ya Real de Madrid muri sama y'umwaka mu kwezi kwa 7, agomba kujoininga ikipe ya Real Madrid nk'umukinnyi wayo. Ni ukuvuga ngo uwo mukinnyi nta wundi ugomba kujoininga ikipe ya Real, warangije kumvikana n'ikipe ya Real Madrid kuyisinyira amasezerano, ariko akazaguma mu ikipe ya Atletico Rivas de Prague nk'umukinnyi w'inkizanyo kugira ngo azajoininga ikipe ya Real de Madrid mu mpeshyi ya 2025. Nibwo uyu mukinnyi aza joininga ikipe ya Real de Madrid. Bakaba barangije kumvikana na Atletico Rivas de Prague yuko uwo mukinnyi agomba kujoininga ikipe ya Real de Madrid. Uwo mukinnyi nta wundi ni Franco Masterton.
akaba akomoka mu gihugu cya Argentine, afite imyaka 16. Bakaba ibitangazamakuru byiriwe byandika bivuga yuko hagiye kongera kuboneka undi mukinnyi umeze ushobora kuba indi cyangwa indi ndimbura cyangwa irindi buye ry'igishitsi muri Mediane, nk'uko Federico Valverde yabahagarariye umugabane wa Amerika mu ikipe ya Real de Madrid, ndavuga mu buryo bwa mediateri. Ni ukuvuga ngo uyu mukinnyi akaba yarakiniye ikipe y'igihugu ya Argentine itarengeje imyaka 18 n'imyaka 20, akaba ari umukinnyi w'ikipe ya Rivers de Plate yo muri Argentine. Bikaba byemejwe yuko hamwe na directeur technique wa Rivers akaba Joseph Angel Sanchez, akaba yaganiriye n'uhagarariye cyangwa ukuriye abascout ba Real de Madrid Gini Crawford, yuko uwo mukinnyi agomba gusinyira ikipe ya Real de Madrid akazagera mu ikipe ya Real de Madrid muri sezo ya 2020-2025. Ni ukuvuga ngo afite imyaka 16, azajoininga ikipe ya Real Madrid afite imyaka 18. Akaba ari projet nini ikipe ya Real de Madrid, kuko ikipe ya Real de Madrid ifite projet cyane cyane yo kubakira ku bakinnyi batoya. Kugeza ubu ngubu muri abo bakinnyi batoya twibuka bafite, duhere ku munyamaroc Ibrahim Diaz, dukubitire ku mukinnyi w'umunyaturukiya Aridagre, twongereho umukinnyi w'umwongereza Jude Bellingham ufite imyaka 20, akaza Vinicius Junior 23, Rodrigo 23, akaza Endrick ugiye kujoininga ikipe ya Real Madrid ufite imyaka azagera imyaka 18 mu ikipe ya Real de Madrid. Abo bose n'abandi bagiye baraho, abo ba Federico Valverde bafite 23, abo bose Real Madrid ikaba ishaka kubaka projet ndende ariko ishingiye ku bakinnyi batoya. Tubutse yuko ikipe ya Real de Madrid muri aba bakinnyi batoya iri kugenda izana, ariko sibo bonyine kuko igenda ishyiramo n'abandi bafite experience. Twibuke yuko muri sama umukinnyi kabuhariwe Kylian Mbappe agomba kujoininga ikipe ya Real de Madrid. Andi makuru tutagiye tumenya cyangwa ataragiye avugwa cyane cyane mu ikipe ya Real de Madrid, buriya muri recruitment za Real de Madrid bafite aba agent bakomeye, ariko muri abo agent mu buryo umu agent wa mbere ufite ijisho cyangwa ufite gushyiraho kasha ya nyuma ni perezida wayo rwose, uriya musaza Perez. Iyo afashe umwanzuro cyangwa yavuze ati uyu nguyu agomba kuza mu myokere ya Real de Madrid, buriya ngo umutoza Carlo Ancelotti yaganiye na Perez, aravuga ati ubwo Karim Mustafa Benzema agiye, aho kugira ngo muzane Kylian Mbappe ahubwo ni munzanire Harry Kane. Ibyo bintu ntabwo byigeze bivugwa, ariko buriya ngo Carlo Ancelotti yifuzaga Harry Kane, ariko umusaza arangije aramubwira Perez ati oya, turarindira umuntu ugomba kuza nta wundi, turarindira Kylian Mbappe ajoininga ikipe ya Real de Madrid. Ahubwo aramubwira ati na joininga tuzaba dufite undi mukinnyi Endrick bazazana uzajye ukoresha abo ngabo, ariko ku cyifuzo cya Ancelotti yifuzaga Harry Kane. Nubwo iyi sezo imugendekeye neza, umusaza nawe yagiye abibara, ubu ngubu bagiye gutwara La Liga, baracyari muri UEFA Champions League, nabo bishobora kuyitwara. Tuve mu ikipe ya Real de Madrid no ku mukinnyi wabo Franco warangije kumvikana n'ikipe ya Real de Madrid, byanze bikunze yuko agomba kujoininga ikipe ya Real de Madrid muri sezo ya 2020-2025 nibwo azajoininga ikipe ya Real de Madrid. Tunyarukire
ku mutoza General Gattuso. General Gattuso ubu ngubu uri kubarizwa muri Arabia Saudite. Ikipe ya Girona yo mu Butaliyane irifuza yuko umutoza General Gattuso aza gutoza ikipe ya Girona, ariko muri Arabia Saudite nabo amasezerano ari ku meza avuga yuko umutoza General Gattuso ahantu agomba kujya, ariko ikipe ya Girona ikaba imwifuza cyane. General Gattuso tumwibuke ko bakunze kumutazira ngo ni intare ya San Siro, ni ukuvuga ngo intare ya San Siro rero irifuzwa yuko yagera muri kipe ya Girona akayitoza. Tubibuke ko Girona ari ikipe yo mu Butaliyane. Na makuru menshi agenda avugwa, ariko reka dusoreze ayo makuru hano mu Rwanda, aho ikipe ya APR Football Club yatsinze ikipe ya Gorera ibitego 2-0, ibitego bya Victor Mbawoma na Mugisha Gilbert, aho ikipe ya Gorera yahaye icyubahiro APR yikomera amashyi, baratambuka rwose bemye. Ikipe ya APR FC irangije yitsinda ibitego 2-0. Ikipe ya Edenzer FC, ikipe yo kumajengo, ikipe y'Igisenyi yakiriye ikipe ya Kiyovu Sport ibasha kwitsinda ibitego 3-2. Umunsi w'ejo shampiyona izakomeza, mugenzi wanjye yazakomeza kugenda bapudetinga abakubita makuru y'amatransfer ari kugenda avugwa hirya no hino, dore yuko ikipe ya Rayon Sport iri kugenda iganiriza abakinnyi bamwe na bamwe ubu ngubu barimo barangije amasezerano bakinira ikipe ya Rayon Sport. No mu gihe ikipe ya Rayon Sport byanze bikunze iyi weekend igomba gusiga habaye inama igashyiraho uburyo bw'urutonde abakinnyi bagomba kurukiritwa, bakajyaho bagatangira gushaka amafaranga abarukirita. Ariko saho honyine turagenda tubagezaho ama update byatandukanye. Urumva mu batoza byatangiye gushyuha i Burayi, abakinnyi byatangiye gushyuha. Mukomeze gukurikirana Iris Sports Agency kugira ngo mugende mumenya amakuru menshi agiye atandukanye ari kugenda avugwa mu ruganda rwa siporo hano ku isi. Murakoze cyane, abatari bakora subscribe muyikore, kandi n'abamaze kuyikora mujye mwibuka gukanda kuri like na comment zanyu, turazikeneye. Murakoze, ciao ciao.